Hello perlok dia sumha biang phi cha ka YouTube channel changa te hakani video ngan batai pi kuno phila bin delete sibon tali ki video na ka YouTube channel chang phi season delete kata ka dai san phau tali season delete hai kum ba i ngani channel changa ka wai ma benta ka dan na kwa bin delete ya ka barok video rai ngan pen i phi kumno banga delete ya lade ya kita ki video kum phi i kene channel changa kala don hado pras pa nyo pra tali ki video te ngan delete na ya ki menta te perlok kita beran kawai jingkar pa jonga kelong kiba padep subscribe re ibam padep subscribe ke YouTube channel jonga ngam bhada subscribe kita ki lada video bawan thamai ro ngapdia so bai phi so subscribe namar por ka por ngabo kum ki nei ba ki jai video ki kham tam ye phi ki badang kwa ban bo YouTube channel te cái này ka long kawai kam ba batai hane long ba là subo kumnon ong Subo mà thì là đăng chi video là bon tali của mga handrai pi cái topic trong khi cầm lại viral ra cầm để lại mà kana ro ki bru ki interest ra cầm la ram nya watch time để hakani cái video này page ba kumno mà kumno ban delete noi gitu video mình tay để change nó đã cái cái content khang ba kam ya ba kam la kala ban kam penya view thế yang ni để hakani cái video để ya page ini ya page ban nga hado bakun banam skip iwero te nangkong ni haban le ha Google ndai po YouTube studio da ha chen ban sna te po YouTube studio mo tang ba mla ra ban le no mla ra ban le na po to YouTube studio app ba phi download na Play Store rei ông mla ban le da phone rei ngan le da phone nang ba chang ni phone ngan pani phi te le po Google nó có mấy play nè đẹp nang to phi le hang to jaka ban tho te YouTube studio dalam YouTube studio ai tu login no na pita cha to hanang ler kam re pe de pita cha ni hanang kene YouTube studio ba tha hanang ma kene le re kan wan lada ho yang tu te kaya bet ma kaya bet tang ba lada pidan u YouTube studio app balada phila dep download na Play Store kan wan ra IP hang ta te mla delete de bengin poi bet ha po YouTube studio ha po Google Chrome te kenapa nom delete eu tau am jong phi te phi haban banjet ke Jakarta chang ne kenapa nom delete ke eu tau up Play Store jong phi te penyan peni phi haban ta chang ne ba tha login pen mang pa ma touch login tinggal touch minta ngene app kadang loading lawan ra pe lawan ra yang ngama hang ne kene channel jonga kladan kumba arjasi spa subscribe thik am duna ram tip kan duna ne kan point te pe hang to penya i ki dashboard ni jong ka channel jong phi ki bang claim upload video ra pe ke kita kini creator insider nomor kicing a jumut jong to na liang kadang liang kamon ma ya ilut ki dashboard i performance ki badang latest one ki badang dang sen te hang to pan phi ha ban delete kita video pihak man like hang ni content ni betha na kadang do tema content kumadai apa YouTube studio pihak man like hang te ta chang te ma tinggal ada touch mentang nang app ma wat sungul ai ma perlak ba ka show loading ka slam te hang to pan pin scroll up scroll ba seneng ma scroll ba seneng pin ini betha live heu tra do pin ini betha live heu to ang te phi ro dan to khnam hang to ang phi ro dan to khnam hang to hi ba kadau showroom to pengen penjai umta phi dan to khnam ta chang to khnam ta phi ni ba tha san pheu ta chang te ba tha san pheu te mut ka to la mi san pheu to li video pe la mi san pheu to li ki video dai ki short video ki dai ki long video jang phi do san pheu to li te pe ngan delete ki ma ni kine bathang ne dei kum ka box khle do te batha shwa poi te ka box poi te batha video pin ta chang te pen kala tik lut ye barang hai thrai pi in em ba kala tik lut pe ka la san pheu tali san pheu selected te edit pi te batha edit atu playlist to more option lai hang te batha more option lai hang ne batha more option pin i batha delete forever ang to gan pin sung tho ngan pila sung tho kai ka bakun te ang to phi to delete forever tang ka to he delete forever pe
pe hang to pin I to setik ni I understand anta setik ni touch to betha delete forever. I understand that delete is permanent, it can be undone. Si sen ma phila delete pihak ban berkat phila rais dikinan em delete ikni video. Ngai be phila delete phim la soban recovery ka. Te kumangal penihang ne ngalarai. Ngalarai. Amado melai ka internet songa kanet hang ne bang upload kapor ke video bang edit bitri bang edit kapor ba kaban yang bang screen record kini video bang snai ki lalas ai ngalarai mo te hang ta phiro la phirai te hang to ban delete forever latas kang deleting videos while you wait you can't leave this screen kemun phila ban back no phila ban back phila ban le ai ka ba phila ban le te sipang anda phila pe pin i ki video jang phi kila delete menai ngang pras ba nya program te mentang ti bre kadang mi na mar dang mentahi han re kadang deleting kang ing ma da deleting te ngati bre ya kila duna na mentahi pe la duna satang pras pa sa fosa temus la duna si san phel to liang dayang te tang to hi kublai shibon perlok da pikwa delete phim la raban delete pan hak jo upon lagi yang degi spa tali tang san phel tali si sen delete tang ta hai kublai shibon perlok wa pe video jang ada bekut ngai phila ya jing rap shibon te wanam kler raban subscribe ban like ya ke video ban share perlok jang phiro da ki dan kam ya ka ya kum kane ka jing tip ma da ki kwa ban delete te tang ta hai kublai shibon perlok